米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O sakatanek no urip ita go suar no kawas。主的话语坚固我们的生命。Sarikaka mapulung平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I Matai sakasepat at sepang sakasepat at tusir suar sa Saay ko kakaanan at tsay ko sakaorip no tamlaw. O suar no kawas to kahatsatsay ko sakaorip no tamlaw. Saan？ 人的生存不仅是靠食物，而是靠上帝所说的每一句话。马太福音第4章第4节。Sarikakaaw Iraay atsa ko masa maamaanay at lemak no nahkar amisawi to falujwa ita. Latag o kainalan at talapang zalay at lemak. Latag o kapahlasan at lemak sa katulad no falujwa. Nika dengan o suar no kawas ko sa kamutser no rakat ita. 世上有许多事物会使我们受到试探，也许是梦寐以求的事物，也许是使人灰心丧志的患难。然而，唯有上帝的话语使我们走在正道上。米德伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，o suar no miso ko sakatanagtag no alinguan a orib ako。Urasaka sa punaran ako ko falujo a minanam to sifana no fang zalay at juhlan. Ta pakaluit kako to masa maam anay a salifat. 主啊，你的话语使我的灵命坚固，因此我要谦卑学习圣经的教训，使我能够胜过各样的试探。Pakani i talamanay ang anganutapang si Yes Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。